Ndagusuhuje wowe mukunzi w'Ingenzi TV uri kumwe nanjye Spridio Habimana. Kuva u Rwanda rwaba Repubulika hagiye higwa imishinga yo gukora ibikorwa remezo ariko ugasanga bimwe na bimwe byaheze mu mishinga ibindi bikangirika byiswe ko byuzuye nabwo bitamaze kabiri. Aha niho hakorwa isesengura ko ibikorwa remezo byugarijwe. Bizwi ko ibikorwa remezo ari umusingi w'iterambere, umuturage agatera imbere nawe agatanga umusaruro cyangwa se agatanga umusoro. Ibikorwa remezo mu gihugu ho bihagaze gute? Intugunda za hato na hato mwitangwa ry'amasoko nizo zabaye izitizi zo gukora ibikorwa remezo biramba, ahubwo hakarebwa inyungu za bamwe aho kuba iza rusange. Kugaba no kugabirwa no kunyagwa ni imwe mu nzira iba muri politike. Umunyepolitike iyo agabiwe umuryango we n'inshuti bakoma amashyi, naho yanyagwa bose bagakwirwa imishwaro. Gusimburana ku mwanya wa politike bisaba gushishoza, none guverinoma ntiravugurura ngo ibikorwa remezo byubakwe bikomere. Impanuro zagiye zihabwa abarebana n'ibikorwa remezo kenshi zagiye ziba amasigara cyicaro. Kuba haragiye havugwa imikorere idahwitse yagiye ivugwa mu bigo bishamikiye kuri ministeri yahawe kuyobora ibikorwa remezo, ariko ntihagire igihinduka. Wari minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Karaveri yabisabiye imbabazi. Inama yabaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yigeze kubaza wari minisitiri w'ibikorwa remezo Gasore impamvu umuhanda Rusizi Bugarama wangiritse ukaba udakorwa. Bwarakeye Gasore atanga umwanya. Niba hasekwa ko Nzirorera Joseph wari minisitiri w'ibikorwa remezo mbere yuko FPR ifata ubutegetsi, none n'ubu bikaba bikorwa nabi, bizakosorwa ryari? Mwibuke ibikorwa byatagangaye igihe Gatete Karaveri minisitiri w'ibikorwa remezo akananirwa gusobanura idindira rya gazi yo mu kiyaga cya Kivu yaheze mu mishinga. Musoni James nawe wabaye minisitiri w'ibikorwa remezo ntabwo yigeze avuga ko atazi umushinga wa Rukarara, kandi ari we wari ushinzwe imari y'igihugu. Ubuse Rukarara yarakoze cyangwa ntiyakoze? Ese niba yarakoze icanira abaturage bangana gute? Umushinga w'Akanyaru mu murenge wa Ngoma wo ucanira abaturage bangana iki mu karere ka Nyaruguru? Umukuru w'igihugu yigeze kugaruka kwikorwa ry'imihanda, bikaba byari muri Kanama 2017 ubwo icyo gihe yakiraga indahiro z'abagize guverinoma nshya, kuko icyo gihe yatangaje ko bubaka imihanda ukagira ngo ni inzira y'ibirenge. Umukuru w'igihugu yabanengaga ko bubaka metero 7 ukazasanga zahindutse 3. Iyi iracyari Ingenzi TV aho mukiri kumwe nanjye Spridio Habimana. Icyo gihe yanenze imikorere ya Minefra ati bikorwa n'abakozi, abakozi bawe nimutavugana nabo, niba mudakurikirana ibyo bakora mukora iki? Aha rero bose bigira abantu bindi nzakorera kwijisho byapa byakira ntumbaze. Kudatinya umugayo ngo nibyo byica ibikorwa bimwe na bimwe. Amasoko atubutse atangwa hakurikijwe nigererayo, nziranye na afande, nziranye na minisitiri, nziranye na mucyama n'ibindi nk'ibyo, bituma bamwe bahorana amasoko yo kubaka ibikorwa bya leta kandi bakabikora nabi. Ibitaro bya Karongi byubatswe muri stade Gatwaro byatangiye kwiyasa. Ni ikibazo cyagaragaye mu iyubakwa rya stade Huye Regional Nyamirambo izwi nka Kigali Pele Stadium. Amafaranga menshi akatikirira asabazwa nde? Nicyo kintu gikomeye mu by'ukuri, kuko birababaje cyane ko amafaranga menshi dushyira mu mihanda n'amafaranga aba yagushijwe. Ayo tuba twavanye mu baterankunga n'amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda. Imvugo n'ingiro bizahura ryari? None se ni gute hafatwa ideni rigakoreshwa nabi? Ikindi abanyarwanda bibaza, ninde wanyereje umutungo akaba yarawugaruje? Kwiga imishinga neza igakoreshwa nabi nibyo bikomeje kuba ikibazo. Nkaho Sam Nkusi yagiye mu gakiriro ko muri Korea ntizitange umusaruro. Niyo mpamvu rero kureba uburyo iyo mihanda ikorwa n'uburyo habaho kuyisana iyo imaze gukorwa kugira ngo ntiyangirike vuba ari inshingano, ariko kuzashyiramo imbaraga bikabura. Minefra ifite ibigo birimo WASAC, abakozi bamwe bagaragaza ikene wabo mu mitangire y'akazi,
bikagaruka cyane mu gihe James Musoni bari minisitiri w'ibikorwa remezo. Ihomba rya Electrogaz ryo ryazabazwa nde isubuho bihagaze guti. Umuhanda Remera Kicukiro na Nyabugogo washyizweho amapoto y'amashanyarazi, hatanzwe isoko bukeye batanga isoko ryo kuwagura. Ubwo icyo gihombo cyazabazwa nde ninde bakubagirwa ibyabereye mu karere ka Rusizi, kuko iyi ni minisiteri ijyamo amafaranga atagira uko angana kandi agenewe kugira ngo atange umusaruro ku banyarwanda bose. Ikiraro cyo kwiteme rya Nyabugogo, igice cyo mu karere ka Kamonyi, nacyo iyo imvura iguye kiraturagurika. Amashuri yubakwa mu turere yose usanga wagira ngo nta sima bayubakishije. Abo bireba rero ni mwebwe mu buhanzwe nyine amaso. Je nka kwibutsa ko Indiscipline Habimana hano kuri Ingenzi TV.